Hello, friend. Pini la so video long nani tumpa nang kithan ponji la bangke kidam tang hot Karbi ANGLONG pen kapik lang pon Karbi language teacher avoreng website nali tum la so YouTube channel long stame thek pon long puta hailo la si puthon non update kimi kipi pondo kopi update ma la so puthak sinali tumpa la so video long nang than pachini pon igji la se nali tum jong si la so avoreng website jog dun delang pulte nali tum prapsin pen jog dun nigon tang non copy update ma la so puthak le lang pono na nalitum la so YouTube channel long jong si naka homri milang polte ka chinghon pe nalitum subscribe igon la pe like in cp gon videos tame nalitum share pon igon tang non copy update ma la so puthak klardak pen lang pono nang la pen chethan pono nang tang non pathiek pen chethan pono nang nalitum la thek long ji screen along Office of the Development Officer, Karbi Language Development Board, Karbi ANGLONG Autonomous Council, diphu. Mate kidam tang hustame nang litum so YouTube channel long thekpon long ikpo. Karbi ANGLONG diakta Karbi Language Teachers upon wareng warsai kapik lang pondo. Lapen hola sohut penangan abang fietum ke jogdun pota hailo. Lapen puthon non ladag notice akimi kipi pondo. La senalitum so video labang ke kicheng ben kijut an lang ikon la local te copy notice ma labang ke nalitum chini ponik po la pen la so notice dak publish pon labang ke 12 September 2024 sidak publish pon lo la pen la dak to ko son anili son soni puthang nalitum panan than pe chini ponik po la pen kidam tang hustame diphu mate Karbi ANGLONG ahin pen stame dak paklang pon iglo wareng warsai Karbi language teachers afan ME la pen high school afan aparman lapen nalitum the arlang dili lapen sampri kimi ayhui a newspaper long stame nalitum thek pon long ikpo lapen penangan nason Facebook long stame thek pon long ikpo lapen so YouTube channel long stame nalitum thek pon long ikpo 24 August Agos ahod si laso avereng warsai labang ke paklang pon iglo lapen hola sohod penaan dak abang fitimbang jogdun at pota hailo lapen puthot non notice ki pipon alam the bang la son helo nalitum na song deng lang lo te thek pon long ikpo na song deng la si kaduka ve la ki jogdun an abang fistame alang litum non puthot certificate dak pidu nahi pusi submit nahi pusi dak kitok pot copy certificate ma pulte nalitum Karbi language course so certificate nalitum pidun nangji pusi la so notice along bangke kitok pono lapen adet stamenili nang than pachini pon ikpo lapen the certificate is mandatory and must be submitted additional to the already process documents along with the job application to this office within 7 days from the date of publishing this advertisement. Asi dak 7 days an pipon lo nalitum jong si Karbi language course certificate jong si pidun de portela so avereng website labang ke nalitum jogdun talong lelo lapen alang litum nang reject ikpo puta ladak tok pon lapen hola sot kapik lang pon laban nalitum chini ikpo ta hailo ladak kipi pon do nalitum thek pon long ikje name of post labang ke Karbi language teacher recognize ME lapen high school apartment kadu kabe penda post labang ke nalitum thek long si 19 an pipon iglo lapen hola so dak kacharling deng kinang ji labang ki graduation unang ji pusila dak tok pon lapen 2 years diploma nang po mate delete lapen B8 ke pas tang atum nang po lapen puthot las delete lapen B8 ke pas tang det kali dak non bangkai puthot dak 8 pon to do Karbi language lapen culture certificate tanang ji pusi ladak kipi pon lapen hola so hota nalitum details bang chini puta hailo salary kon si pipon ma salary labang ke dak ke to tengkul 12,000 si pipon lo fixed salary pusi tokpon lo lapen and number 2 labang ke an agreement to be signed 1 day of appointment order received by the selected candidate as select ang candidate atum pan agreement labang aje tok nang po appointment pi hutse lapen council receives tame dak 10 rupees labang ke nani tum pamondun nang po lapen number 4 labang ke application must be applied to a standard form printouts nani tum standard form lang
fill up thunang po fill up the benefit documents nalitum admit card lapen SSLC pass certificate higher secondary mark sheet lapen HS mark sheet lapen ST Hill certificate lapen BAMA mate DL8 BH lahai ke pass certificate lapen Karbi language lapen culture certificate lapen kapre certificate nalitum application alogo sinalitum pidon ignang po lapen number 5 on son hello application will be received from 13 September 2024 in the office of the development officer Karbi language development board during office hours mate office support hot pen nalitum damsi application bang submit dam thunang po resubmit nang po lapen dake tok pondot lang number 6 long last day of application submission is on the 19 September 2024 and no application will be accepted after the last date nase application kasubmit ji ada ki jogdon longji la bangke 19 September 2024 and the last date be pon ho maximum the 13 people to 19 and 7 days an nalitum long pon iglo la 7 days are low bangse nalitum jogdon iknang po lapen date of the interview will be announced later by the selection committee atum interview date la bangke alang litum pangdak pon ikpo kumantulune interview date kipi ponji la bangke jong sipilo pul nalitum so YouTube channel long stame thek pon long ikpo lapen so awring war sai long jong sin nalitum jogdon pulte puthor akori reply don tupuna nang po nalitum jogdon ignang po jong se ki jogdon tang do pulote nalitum so certificate lepidam ta chok ta hai mene la se nalitum dampen prabjen penalitum so certificate bangke kipi don nang si kinang sot lo apen la share ikon nalitum kan ma share on na so a video bang la se ki jog don atum bang do uta hai Karbi ANGLONG arlo na bangke lapen than nalitum stame than pachini go Karbi language lapen culture certificate bangke nang egwegji pura tangte pini update long bang nili pathek pen na than ponji la bangke la anchot lo la son update nalitum kilong verje fan la so YouTube channel la bangke nalitum subscribe ikon lapen latest update kilong verje fan la so YouTube channel la bangke nalitum subscribe ikon tangti dumi thakme kadu kave Karbi Tish 2.0 YouTube channel long kilangara do anafans tami nilhin pen kardom